Kadira, evo da čujemo, i ove godine ste učesnica festivala. Kakav je osjećaj bio nastupiti? Kakve su emocije? Moje su emocije prevelike. Ovo je veliki spektakl. Ja sam od prvog festivala 95. godine, evo me i ovoga festivala, internacionalnog 29. festivala ljubavi, dok se pojedini političari otimaju da bacaju kost među narodom. Naš Dilvad Felić, naš direktor, naš ponos, ne ovoga Bihaća, nego čitave Krajine, čitave Bosne, pa i dalje. On se trudi da ljude zove i da se ljudi druže, da ljudi pruža im ljubav, pruža im poštovanje. I kad bi se ja pitala, ja bi Dilvada predložila za Nobelovu nagradu. Hvala vam najljepša. Mama.